buri mwaka igihugu cya Canada cyakira bimukira bagera ku 500,000 bajya gutura muri icyo gihugu cya kabiri kinini mu bunini ku isi. Baba bagiye gushaka y'ubuzima bworoshye. Uyu ni umubare munini w'abimukira kurusha ibindi bihugu byinshi biteye imbere byaba ibyo mu Burayi cyangwa se muri Amerika. Mu 2023 iki gihugu cyari gifite abimukira barenga 8,000,000 bari bahatuye bafite ibyangombwa byo kuhaba. Aba ni hafi 20% by'abanyakanada bose. Abanyakanada benshi babimukira ni abaturutse mu Buhindi, mu birwa bya Philippines, mu Bushinwa, muri Nigeria no muri Cameroon. Uko mbakurikiranije niko barutanwa mu bwinshi. Aba bantu bose bajya gushaka ubuzima bwiza muri Canada bitewe nuko ari igihugu kiri mu bihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi. Muri iki gihugu havuga Igifaransa n'Icyongereza, kikaba igihugu kiri mu miryango ya Francophonie na Commonwealth, kandi hose cyafite ijambo rikomeye. Iki gihugu gisa naho ari umugabane ubwawo kubera ko Canada nicyo gihugu cya kabiri ku isi mu bunini, gikurikira Uburusiya kubera ko gipima ibirometero kare 9,984,670. Ariko gituwe n'abantu 1,041,288 n'abantu 599. Uyu ni umubare muto cyane ugereranije n'ubunini bw'iki gihugu, ku buryo abatuye isi benshi by'umwihariko mu bihugu bikennye bya Afurika na Aziya babona ko muri Canada ariho bashobora kujya gukura ubuzima baburiye mu bihugu byabo kavukire. Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiswe umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru, usa n'ufite ubuzima busa n'ubw'Abanyaburayi kubera ko nabo barahirukiye mu kinyejana cya 17 n'icya 18 bagiye gushaka y'ubuzima nabo. Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi, umubano wabyo ntabwo wigeze uhagarara kubera ko ababituye bose basangiye inkomoko. Bakorana byose haba mu by'ubukungu, mu butegetsi no muri politike mpuzamahanga. Kuva mu 1947 ibi bihugu byihurije mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare biwita OTAN. Muri make Abanyakanada basa naho ari Abanyaburayi bari ku wundi mugabane. Uyu munsi isi yose itegetswe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Tugiye kuvuga kuri Canada kubera icyo abantu benshi bahururira iki gihugu. Igice kinini cya Amerika y'Amajyaruguru cyose ni Canada. Nicyo gihugu cya kabiri kinini ku isi. Iki gihugu uko ari kinini ni nako gikize ku mutungo kamere. Cyamaze imyaka ibihumbi gituwe n'abaturage biswe abasangwa butaka cyangwa se bakavukire mbere yuko Abanyaburayi baza kugitura. Abanyaburayi ba mbere bagiye gutura muri Canada mu myaka ibarirwa hagati y'ibihumbi 15 na 30 ishize. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16 nibwo Abanyaburayi batangiye ibikorwa byo kwiga neza ubutaka bw'igice cy'uburasirazuba bwa Canada ngo barebe uburyo bahahindura ubutaka bwabo. Uwatangiye ni Umwongereza witwaga John Cabot. Hagati y'umwaka w'1534 n'1542 Umufaransa witwaga Jacques Cartier yambutse inyanja ya Atlantique inshuro ebyiri ajya muri Canada asubira mu Bufaransa. Yavuga ko bari ubutaka bw'umwami François wa mbere watwaraga Ubufaransa iki gihe. Cartier yari yarashimusa abantu babiri yagendanaga nabo bakora akazi ko kumusemurira. Bavukaga hitwaga Hurons-Wendat. Abaturage bo muri iki gihugu cya Hurons-Wendat bavugaga ururimi rwitwaga Iroquois. Muri ururimi rwa Iroquois icyaro bakitaga Katana. Rimwe Cartier yarababajije ati uyu muhanda werekeza he mwabagabo mwe? Baramubwira bati uragenda ukagera muri Katana, bashaka kumubwira ko werekeza mu gace k'icyaro kari kure. Mu mwaka w'1550 nibwo izina Canada ryatangiye kugaragara ku makarita yayoboraga abantu. Igice kimwe cy'iki gihugu cyabaye cy'Ubufaransa ndetse gitangira guturwa n'Abafaransa, ikindi kibi cy'Ubwongereza gitangira guturwa n'Abongereza. Mu 1605 Abafaransa batangiye kubaka ibikorwa remezo ahitwa Port Royal. Aha hayoborwaga n'Umufaransa witwaga Samuel de Champlain.
uyu ni nawe watangije ibikorwa byo kubaka Quebec. Mu 1700 Ubufaransa bwarwanye n'Ubwongereza, buri gihugu muri ibi ngibi gishaka kuba aricyo kigenzura amajyaruguru ya Amerika yose. Mu 1759 Ubwongereza bwatsinze Ubufaransa muri iyi ntambara. Ubufaransa buhita buva muri Canada butyo. Ubwongereza bwahise bwita aka gace intara ya Quebec. Abaturage bari bahatuye b'Abagatulika banavugaga Igifaransa bakomeje guhatana kugira ngo bagumane umuco w'Abafaransa muri icyo gihugu cyari gihindutse cy'Abaporoso kandi kivuga Icyongereza. Intambara yo gushaka ubwigenge ku Banyamerika ikirangira, Ubwongereza bwari bukoronije Amerika butsinzwe. Hari abantu benshi bashakaga gukomeza kwitegekerwa n'Abongereza. Abenshi muri bo bahise bafata icyemezo cyo kuzamuka bigira muri Canada kubera ko yategekwaga n'Ubwongereza, maze batura hitwa Nova Scotia, New Brunswick, Ontario na Quebec. Mu 1812 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje kwigarurira Canada ariko ziratsindwa. Abasirikare ba Canada barwanye ku ruhande rw'Ubwongereza mu ntambara ya mbere y'isi. Iki gihe nibwo Canada yapfushije abasirikare benshi kurusha mu yindi ntambara iyo ari yo yose barwanye. Canada yabaye igihugu mu 1917 mu kwezi kwa kane hagati y'itariki ya 9 n'iya 12 nyuma yo gutsinda urugamba yafashemo agace ku Bufaransa ka Vimy Ridge hari mu ntambara ya mbere y'isi. Intambara ikirangira, abagore muri Canada bahise bahabwa uburenganzira bwo gutora, ahanini basa n'abashimirwa kubw'umusanzu batanze muri iyi ntambara, kubera ko nibo bakoze nyinshi mu ntwara abagabo bakoreshaga muri iyi ntambara. Mu 1931 Canada yabaye igihugu cyigenga mu buryo budasubirwaho. Muri uwo mwaka inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yatoye itegeko riha Canada uburenganzira bungana n'ubw'Ubwongereza, kikaba umunyamuryango wa Commonwealth. Umunyakanada Arnold Smith niwe wabaye umunyamabanga wa mbere w'uyu muryango wa Commonwealth kuva mu 1965 kugera mu 1975. Mu kanya twabivugagaho ku cyari igihugu cya kabiri kinini ku isi, gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 9,984, kikabarirwa abaturage barenga miliyoni 41. Batuye mu mijyi minini kandi iteye imbere cyane nka Toronto, Ontario, Montreal, Quebec, Vancouver, British Columbia, Alberta ndetse n'umujyi mukuru wa Ottawa n'indi myinshi. Bafite amashyamba manini, bakagira ibiyaga bisaga 31,000, bakagira ibirunga. Ni igihugu cya mbere gifite ubuso bwa parike nyinshi ku isi kubera ko gifite parike 37 za leta ziri ku buso bwa hegitari zirenga miliyoni 450. Bafite pariki nka Banff National Park ndetse na Jasper. Izi ni iz'icyitegererezo mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kubera ko zisurwa n'abantu barenga miliyoni buri mwaka. Iki gihugu nicyo cyonyine gifite urusobe rw'inzira ndende zo mu mazi zirimo Great Lakes na St. Lawrence River. Ni igihugu kiri imbere mu kuba gifite amazi magari atunganyijwe neza. Ni igihugu cya mbere ku isi gifite amashanyarazi menshi aturuka ku mazi. 67% by'amashanyarazi akoreshwa muri Canada akomoka ku mazi. Ibi bituma iki gihugu kibi cya mbere ku isi mu kurengera ibidukikije no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Canada iri mu bihugu bya mbere ku rwego rw'isi mu kugira umutekano no kwita ku burenganzira bw'abaturage. Mu 2023 iki gihugu cyaje ku mwanya wa 7 mu bihugu byiza byo guturamo hashingiwe ku mutekano, imibereho myiza n'uburinganire ndetse n'ubukungu. Ni igihugu kiri ku mwanya wa 2 ku isi mu kugira umubare munini w'abantu bize kugera ku rwego rwa kaminuza. Abarenga 57% by'Abanyakanada nibura barize kugera mu cyiciro cya 2 cya kaminuza. Korea y'Epfo ni iri imbere aho 97.9% by'Abanyakorea y'Epfo bize kugera ku rwego rwa kaminuza. Ottawa niyo murwa mukuru wa Canada. Ni umujyi uherereye mu ntara ya Ontario. Uherereyemo ingoro ya guverinoma y'igihugu, ukaba n'umujyi wihariye cyane ku rwego rwa politiki. Ni umujyi ufite amateka akomeye n'ubusugire bwo mu gihe kirekire. Ni nayo mpamvu hari ibiro bikuru bya leta
harimo inzu ikoreramo inteko ishinga amategeko Canada Parliament Hill, ndetse muri uyu mujyi niho hari ibiro bya minisitiri w'intebe. Ottawa yatangiye kuba umujyi mu 1825 ubwo yashyirwagaho nk'umujyi ukomeye ku kuba urubuga rw'ubuyobozi bwa Canada. Mbere y'uko Ottawa iba umujyi mukuru w'igihugu, imijyi nka Quebec City na Toronto yari ifite imbaraga nyinshi ndetse ifatwa nk'umurwa mukuru wa Canada. Gusa mu 1857 ku mwanzuro wafashwe n'umwamikazi w'Ubwongereza Victoria, yashyizeho Ottawa nk'umurwa mukuru wa Canada. Yabikoze kubera ko ari umujyi uri mu gice cy'uburasirazuba bwa Canada, kikaba cyari gifite amateka mu guhuza no gukemura amakimbirane yari ahari hagati y'abaturage bo mu bice by'uburasirazuba b'Abongereza n'abo mu burengerazuba b'Abafaransa. Ibi byatumye Ottawa iba igicumbi cya politiki ya Canada kugera n'uyu munsi. Usibye kuba umurwa mukuru, Ottawa ni n'umujyi w'ingenzi cyane mu bijyanye n'ubukungu. Ni igicumbi cya guverinoma n'ibigo by'ubushakashatsi ndetse na serivisi z'ubuzima n'uburezi. Ubukungu bwa Ottawa bushingiye ku bikorwa bya leta n'ibigo by'ubushakashatsi nka NRC, National Research Council, kaminuza zikomeye nka Université d'Ottawa ndetse na Charlton University. Ni igicumbi cy'uburezi, ubwenge ndetse n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Muri uyu mwaka wa 2024 umusaruro mbumbe kuri buri muturage muri Canada, GDP per capita, ni ukuvuga amafaranga buri muturage yinjije, ni amadolari 44,388 kuri buri muturage. Iyi ni imibare yerekana urwego rw'imibereho n'ubushobozi bw'abatuye iki gihugu. Ku rwego rw'igihugu muri rusange, umusaruro mbumbe wa Canada muri uyu mwaka ubarirwa miliyari 2,515 z'amadolari y'Amerika. Aya ni amafaranga agaragaza ko iki gihugu gikize koko. Mu kinyejana cya 17 n'icya 18 ubukungu bwa Canada bwibandaga cyane ku bucuruzi bw'impu n'uburobyi. Abakoloni b'Abafaransa n'Abongereza bashyiraga imbaraga mu kwinjiza inyungu binyuze mu bikomoka ku nyanja ndetse n'ibiti byo mu mashyamba yo mu majyaruguru y'iki gihugu. Gusa muri iki gihe turimo, ubukungu bwa Canada bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, cyane mu majyepfo y'igihugu, kubera ko ubuhinzi bw'ingano ni kimwe mu by'ibanze bizamura ubucuruzi bw'imbere mu gihugu. Mu birebana n'ishoramari ry'inganda, mu kinyejana cya 19 guhanga inzira za gari ya moshi byafunguye imipaka y'igihugu, byongera ubucuruzi n'ishoramari byambukiranya imipaka binyuze mu nganda nyinshi ziri muri iki gihugu. By'umwihariko inganda zicukura zikanatunganya amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petrol byabaye uburyo bukomeye bwo kuzamura iterambere ry'ubukungu bwa Canada. Igihe cy'ihungabana ry'ubukungu ku isi yose byabaye mu 1930, Canada kimwe n'ibindi bihugu byinshi byahuye n'ibibazo bikomeye, birumvikana. Ubucuruzi bwagenze bigura intege, maze amafaranga igihugu cyinjizaga aramanuka. Gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu 1945, Canada yabaye igihugu gikize ku nganda zikomeye cyane. Iterambere ryayo rishingira ku nganda zikora ibikoresho nk'imodoka, ibikomoka kuri petrol, cyane cyane ibikoreshwa n'indege. Uyu munsi ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'ibikomoka kuri petrol mu myaka ya vuba, izamuka ry'ikoranabuhanga ndetse n'iterambere mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na petrol byatumye ubukungu bwa Canada bwihuta cyane. Mu kinyejana cya 21, Canada yabaye kimwe mu bihugu biteza imbere cyane ubucuruzi mpuzamahanga, ifatanyije cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikize. Leta ya Canada yubatse politike y'ubukungu bushyigikira iterambere rirambye. Banki nkuru ya Canada ni rwo rwego rw'ingenzi rushyiraho igenamigambi ryo guhangana n'ibibazo by'ubukungu, birumvikana. By'umwihariko mu bijyanye n'itakara ry'agaciro k'idolari no guhangana n'imyenda myinshi ikunze gushegesha ibihugu bitandukanye. Ibi byose byerekana ko ubukungu bwa Canada bushingiye ku mutungo kamere w'icyo gihugu, bugashingira kandi no ku kwishakamo ibisubizo no gufata ingamba zihamye mu kurengera ubukungu.
Canada ni igihugu kinini kidatuwe n'abaturage benshi cyane, kikagira imipaka yo ku butaka, mu kirere ndetse n'iyo mu nyanja. Gihana imbibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada ihana imbibi z'ubutaka n'igihugu kimwe cyonyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwo mupaka muremure kurusha indi yose ku isi, uri ku buso bwa kilometero 8,891. Mu majyepfo, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahurira ku nyanja ya Atlantique. Mu burasirazuba, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahurira kuri leta ya Maine. Mu burengerazuba, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahurira kuri Washington. Ni umupaka uhuza ahitwa British Columbia muri Canada na Washington. Canada ifite imbibi z'inyanja ku mpande zose, ni ku nyanja nka Atlantique, Pacifique ndetse na Arctique. Ibituma iki gihugu kigira igice kinini gikora ku mazi. Inyanja ya Atlantique mu burasirazuba bwa Canada ihuza Canada n'ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Pacifique. Inyanja ya Pacifique mu gice cy'uburengerazuba bwa Canada itandukanye intara ya British Columbia n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwa Pacifique. Naho inyanja ya Arctique mu majyaruguru ihuza Canada n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu majyaruguru birimo nk'Uburusiya n'ikirwa kiruta ibindi byose ku isi cya Greenland. Ku rundi ruhande, abaturage bagera kuri miliyoni 40 b'igihugu cya Canada batuye mu bice binini byegereye umupaka w'amajyepfo, kandi imijyi nka Toronto, Montreal na Vancouver ni imijyi ubwayo ifatwa nk'igicumbi cy'ubukungu n'umuco. Ottawa yo ni umurwa mukuru, ikaba n'icyicaro cya politiki. Canada yabaye igihugu cyigenga ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi mu 1867 binyuze mu masezerano yiswe Confederation Act. Icyo gihe uwitwa John MacDonald yahise aba minisitiri w'intebe wa mbere wa Canada. Ashimirwa cyane ku kuba yarabashije guhuriza hamwe intara eshatu mu gihugu kimwe. Uyu munsi iki gihugu kiyoborwa na Justin Trudeau, niwe minisitiri w'intebe, akaba wa 23 iki gihugu kigize. Azwiho cyane guharanira no kwimakaza uburenganzira bwa buri wese, uburinganire no kurengera ibidukikije. Canada imaze kubona ubwigenge mu 1867 yahindutse igihugu cyitwa Dominion of Canada. Ni igihugu cyigenga ariko kikayoborwa n'umwami cyangwa umwamikazi w'Ubwongereza. Kuva icyo gihe iki gihugu cyagiye kiyoborwa n'abayobozi batandukanye bagize uruhare mu iterambere ry'icyo gihugu. Babanjirijwe na John MacDonald wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Canada, ndetse yategetse iki gihugu inshuro ebyiri, kuva mu 1867 kugera mu 1873 no kuva mu 1878 kugera mu 1891. Ni umwe mu baharaniye ubwigenge bw'iki gihugu. Mu gutegeka kwe yibanze cyane ku kubaka Canada nk'igihugu gifite ubumwe binyuze mu kubaka ibikorwa remezo, harimo nk'umuhanda wa gari ya moshi uhuza intara zose za Canada, ndetse n'ubushake bwe bwo guhuza intara z'amajyepfo n'iz'amajyaruguru. Undi wategetse iki gihugu ni Alexander Mackenzie. Yagitegetse kuva mu 1873 kugera mu 1878. Yabaye minisitiri w'intebe wa kabiri, akora amavugurura mu birebana n'ubutabera n'amategeko, anashyiraho gahunda yo gushyira iterambere mu gihugu mu buryo burambye. Muri icyo gihe Canada yari itarasobanura neza aho ubusugire bwayo bugarukira, kubera ko umwami w'Ubwongereza yari agifite ububasha bukomeye ku gihugu cya Canada, aho yashoboraga no gutanga amabwiriza uko abishaka. Gusa kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kugera intambara ya kabiri y'isi ibaye, Canada yinjiye mu bihe by'amavugurura akomeye, aho witwa Wilfrid Laurier yabaye minisitiri w'intebe mu gihe cy'imyaka 15 yose, kuva mu 1896 kugera mu 1911. Yabaye umuyobozi w'ibihe byiza bya mbere Canada yagize. Yagize uruhare mu kubaka Canada nka kimwe mu bihugu bikomeye ku mugabane wa Amerika. Yashimangiye ubwigenge, ashimangira politiki ihamye ya Canada, anazamura imigenderanire myiza, imikoranire n'ububanyi n'amahanga n'ibihugu byo hanze. William Lyon Mackenzie King wategetse Canada inshuro 3 muri manda zigiye zitandukanye, niwe wategetse igihe kirekire mu mateka ya Canada.
yahanganye n'ingaruka z'ihungabana ry'ubukungu ndetse n'uruhare rwa Canada mu ntambara ya kabiri y'isi. Yohereje ingabo za Canada mu ihuriro ry'ingabo zishyize hamwe ngo zibohore Uburayi zibuvane mu biganza bya Adolf Hitler. Iki gihugu cyagize uruhare rukomeye mu guhashya Adolf Hitler kubera ko umubare munini w'abasirikare ba Canada bagera kuri 1,159,000 bagize uruhare mu ntambara ya kabiri y'isi, barimo abasirikare 731 barwaniraga ku butaka, 106,000 barwaniraga mu mazi ndetse n'abandi 270 barwaniraga mu kirere. Kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye kugera mu 1980, iyi yabaye imyaka yo guhamya ubuhangange bw'iki gihugu. Byagizwemo uruhare n'abategetsi barimo nka Minisitiri w'Intebe Louis Saint Laurent wategetse Canada kuva mu 1948 kugera mu 1957. Yagize uruhare mu gukomeza ubwigenge bwa Canada binyuze mu gusinya amasezerano ashyiraho umuryango wo mu gice cy'amajyaruguru y'isi ugamije gutabarana, OTAN, hari mu 1949. Uyu mutegetsi yanafashije gukura Canada mu rwego rw'ubukoloni no guharanira ubusugire busesuye. Undi muyobozi wa Canada wagize uruhare rukomeye mu guhindura iki gihugu gihangange ni Pierre Elliott Trudeau, wategetse Canada muri manda ebyiri zirimo kuva mu 1968 kugera mu 1979 no kuva mu 1980 kugera mu 1984. Uyu Pierre Trudeau ni se wa Justin Trudeau utegeka Canada uyu munsi. Yamenyekanye cyane mu mateka ya Canada kubera ko yatangije itegeko rishimangira ubwigenge busesuye bwa Canada ku Bwongereza. Yanashyize imbere uburinganire bw'intara n'ubusugire bw'abaturage b'amoko yose atuye ku butaka bwa Canada. Kuva mu 1980 kugera uyu munsi, Canada yinjiye mu bihe noneho byo guhindura Canada igihangange, haba mu bijyanye n'ubukungu, imibereho myiza na politiki hamwe, byajyanye no kuba igihugu kivuga ari kumvikana ku isi yose. Byagizwemo uruhare n'abayobozi nka Brian Mulroney wayoboye Canada kuva mu 1984 kugera mu 1993. Uyu nguyu yakoresheje imbaraga mu gusinya amasezerano yiswe North American Free Trade Agreement, NAFTA. Yasinywe hagati ya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Ibi byongereye ubuhahirane bwa Canada n'ibindi bihugu bitandukanye. Nyuma haje Jean Chrétien, yategetse Canada kuva mu 1993 kugera mu 2003. Ni umwe mu bayobozi bazanye iterambere mu bukungu bw'igihugu ndetse agabanya imyenda leta yari ifitiye amahanga. Uyu nguyu yakomeje kuzamura uruhare rwa Canada mu bikorwa byo kwita ku bidukikije no kurwanya iyangirika ry'ibidukikije, by'umwihariko kurwanya ibihumanya ikirere byose. Uyu munsi Justin Trudeau niwe utegeka Canada kuva mu 2015. Kuva yagera ku butegetsi yibanze cyane ku bibazo byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, uburinganire hagati y'abagore n'abagabo no kwita ku buzima rusange bw'abaturage. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe yahanganye n'icyorezo cya COVID-19 kandi guverinoma ye yashyize imbere gahunda zo gufasha abaturage mu kuzahura ubukungu no guhangana n'ingaruka z'icyorezo. Abategetse Canada bose bakomeje guharanira kubaka igihugu gifite ubwigenge, politiki hamwe ndetse n'ubwiyunge hagati y'amoko y'abatuye intara zose. Muri iki gihugu amatora y'abagize guverinoma ndetse na Minisitiri w'Intebe haca muri demokarasi, kandi abayobozi bose bafite inshingano zo gufatanya n'inteko ishinga amategeko gukemura ibibazo by'abaturage. Abatuye iki gihugu bari mu byiciro bitandukanye, birimo abasangwa butaka aribo banyamuryango b'amoko y'ibanze bahoze muri iki gihugu mbere y'uko kigerwamo n'abanyaburayi. Harimo abametisi babyawe n'abazungu n'abirabura bageze muri iki gihugu mbere, hakaba n'abandi batandukanye. Leta ya Canada yakomeje kwiyemeza gukemura ibibazo byatewe n'ubukoloni. Mu buryo bw'imitegekere, iki ni igihugu gifite ubutegetsi bwa cyami. Umwami w'Ubwongereza niwe utegeka Canada, ariko nubwo umuyobozi mukuru ari umwami w'Ubwongereza, imiyoborere ya buri munsi muri Canada iri mu biganza bya Minisitiri w'Intebe n'abagize inteko ishinga amategeko. Igice kinini cy'ubukungu bwa Canada cyubakiye ku mutungo kamere urimo petrol, amabuye y'agaciro ndetse n'amashyamba. Iki ni igihugu gifite uburezi buteye imbere, kikagira za kaminuza n'amashuri makuru menshi kandi azwi ku isi.
harimo nka kaminuza ya Toronto, McGill, UBC n'izindi kaminuza nyinshi zikurura abanyeshuri mpuzamahanga bakaza kuhiga kubera ireme ry'uburezi. Ni kaminuza kandi zizwiho kuba igicumbi cy'ubushakashatsi bugezweho. Mu birebana n'umuco n'imyidagaduro, iki ni igihugu gikomokamo abahanzi n'abanditsi batandukanye. Abahanzi bamenyekanye ku isi yose nka Celine Dion, Drake Graham, Justin Bieber n'abandi. Abanditsi nka Margaret Atwood batanze ubumenyi ku batuye isi yose. Umuco w'Abanyakanada urakungahaye cyane kandi ukubiyemo imihango ya gakondo n'ibikorwa by'ubumenyi n'ubugeni byiyongera ku byamamare byaho mu muziki, muri filime n'ibindi. Mu isi ya vuba, Canada izwi ku isi nk'igihugu gishyigikira amahoro, kurengera ibidukikije n'uburenganzira bw'abantu biciye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi. Ibi Abanyakanada babizwiho cyane ku isi, ndetse kuri iyi ngingo hari Abanyarwanda bazi Canada cyane muri izi serivisi kubera ko Lieutenant General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR zari zifite inshingano zo kubungabunga amahoro mu Rwanda kuva mu 1993 kugera mu 1994, ni Umunyakanada. Uretse ibyo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabera, Canada ni urugero rw'igihugu kidasubira inyuma cyane mu birebana n'iterambere rirambye, ibituma benshi ku isi bakomeza kwifuza kujya kuhatura. Ndetse ubu imibare yerekana ko Canada ari kimwe mu bihugu byakira bimukira benshi baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Mu kanya twavugaga 500,000 buri mwaka. Aba birukira muri Canada kubera ko kuhabona akazi byoroshye, ndetse abakora bose bagira imibereho myiza ugereranije no mu bindi bihugu bikize. Gusa nanone hari abantu barwanira kujya muri Canada kubera uburezi bwaho bwo ku rwego rwo hejuru. Ikindi, byemezwa ko ubuvuzi bwaho buhendutse biciye muri gahunda y'ubuvuzi itangwa na leta muri gahunda ya Medicare. Bagatanga serivisi z'ubuvuzi ku buntu ku baturage n'ababa muri Canada babyemerewe. Umutekano n'uburenganzira bw'abantu muri Canada nabyo bituma hari benshi bifuza kujya kuhatura. Ibi byose tuvuzeho mu ncamake nibyo bihindura Canada igihugu cy'igihangange, gituma benshi mu baturage bo mu bihugu bikennye batekereza kujya kuhatura ngo bahashakire imibereho.